Love guys, welcome back to another episode today is Saturday here in Samoa, and a very special episode as we are being joined today with two of our other farmers to help us out, so doing a bit of a collaboration work today. If you've remembered Funefeai Fiaigoas from our previous episode, but also Nelson Melisea, who is also one of our veterinary students coming out of Samoa. He was also, I think he was doing a bit of a scholarship for vet services. So he's joining us today, and we'll get more into it as he will be joining us to do some work on the cattle today. So hope you guys enjoy this episode today as much as I will do making it. It's a very so far looking good Saturday morning. So I hope you guys enjoy the episode today. Be sure to like, comment, subscribe, share our channel. We'll catch you guys in a bit. Soi fua mau e loa fionga ngi kai langi ma mori mai soi fua mo le ola wa ka ko rua ia mone mero mo fu ala ka ki video nga so de ia kai suwa wa le si ya va ko besa ki ya ibe va o si ya sa wa fa nga ro ya ora kono ya le ponga usa va pere ise ponga ki pere ise me o soba al ponga al me We're here at remember Funefeai Nelson there. We're here at his cover plantation, getting planting material for Nelson. This probably worth $10,000. 10,000. So I think there's about 20 here. Sala mai ale le afuri mo la le ke ba ku pi off mai le pui sala isi kamanga kamavela nga ki sala fu ilanga e isi la nga va mo pusinga ia le I orme ke lo fi ya no le ma lo si le la aura kau eseme kamanga o feru eseme o kamara o fi mga nga ye o la nga ye o mga eseme ko ngoro ai kamanga isa sala mai Mayara yere fuar ponga. Umiana le mia. Yere ponga
Fai ara fa puga fa ngofinga ia lava ia space o fi uma kendo o pongo ko kongori. Sian mera ma yo si ponga re. Va. Kilo ara mere so ka ku. Kama mere e ai se fa ko nga o kwa so leila. E foi lá o se vai ko nga ava mara ku me ki. Foi pe fa ka ki vo ia fa sanga la lunga mere no vai ai la kula ko ko pe no. Ia. Ni no ko nga ola ia. Ka la fia ola ka ku pu ai. Akamar. So ko nga pu era ko nga lu ha be. Komana mai. Ki vai fale ri ki vai ku ka ku pu so mai. Fia su lu ha pe la. Pe fa 45 degree ve galene. Fole le ia an ko be. Fole ia ko. Afare ka ki. Meri al mai la lor ki mo. Mo singo fia ve gale. Al kelle ala ko malu. Al kelle al pongar kelle ngale. Ewa mea malu ko da ngoro suru ko ka uni le langa ngai i. Ya nga al mo ko fa ro ko al malu. No vele lokora mo ka wa fu fa ka mi ke. Nga o le ia ku mo kumule. Ne mea ngan. Ku mura ku sa wa pe ka ngoi. Pe fa ku sa o pe. Ada ka kiki ya si kam. Kam. Ai 45 fa. 45 degree yalmi. Ya ngara la ka projecta voi le. Abuelo como ele fa pe foi lá ia le ia project ai fu ai ya ongore le. Pasile maps ko ko ale. Pasile. Ka ko vai ama. E o le ia ongore le ia. E pi ve ko se me ka. Ongole ore para fu vai. Wala ya projector ang ko le. Chol. Kasi kama ya so ka bello ya ko kongu. Pama ngayor. War pong ngar me ka o ngai. E o la me. Akira ngor siri maka usanga ke vai go south fort venture pa fa ye. Ko nga be le la. So siri maka usanga ku so o me le no me ko po kala me. O si o me le la. Amma. Ole ale a notion. Ole ala fa mo avoi. Ole ala a começo le me pe. O mero ko kilo. O vale le al mero. O si so ang ya ko. Okay, vai a ko me de ko fa so mo le vale de o me de mo ba. Ngalo ko mo kamare ale vale le. Ai, abar ko ingale o. Que não vai ia eu só o que dá. Eu moro makamaye ya era foi fale. Me sira o lo ko foi no melo sa pelu ai. Kipi. Muki foi me pe kipi. Que vai a qua e lua se la ua fer me de ku. Esse me que não. É que lua se la ua fer me de ku. Ai esse de medium. Ai não mai. Ai pa wale le ang ore abar ko ingala kala ker kuwa oi. Ngai solo le ar me masala le go. Era kamar. Que não confia me unga pe me fa sanga le alo le resulta. Pera que o vai com kama I mera aqui. Pe que vai ko ya que mo kingo. E ga ku va pera lo le ya la me fa sanga. Va ka fa o ga no. E sa o ga no le. Me ka u va ver maps war que lo pi ko. Ya va ko pi ve ka ngale ale ava ga un pasilo maps. Oleh HMA over. Ça la fait va quoi? Ele kau pengi boy. Keu buat pukes. Keu buat apit pukes. Nga ku ua whaera, o ngā mau I kor mau mangani I whapefe ngā kuma mau e kua whaera ngā Wa ma ia re. Mau kia mau wea ngia pu e se korupe whae ka mai.
Ah, sorry. Te ialu len me se vai inga. E va peo ngau O sau lo malau aku ko meso. Vige wala ko sa man ko ingo sunga. O sau lo masau aku foreign. Compete tare si. Kau mango man me. Se fa ma inga. O ko ke. Ya meringa uma ko kia. So ko sau sanga. Ko sau ngi fa ko sau fa mama. O sau fa ma sa sa wingo. Al me ele kau ngai se va kele yo. Mama are me. Yo ngala le vam na pe kiri are me. Nei ku sa le okay, la nga wo fen ka fa mama. La nga wo pu. Al me ia vele pu war me ia sas. Ia nga fo inga sila nga mama ke le fu. Ki vai ku ka ngai singa va o venga le hydrate le. Deme on. Nga ke kero le a o bagile la. Ke fa ai por ma pu ore pala venga le. Ele ar kama vele pu ava. Ya la ora singa va. Sanga le o. Fa sai sare mo lu ku sa. Ore kero nga arang fa pe. Avara mo ko sa va. Ko ma ngai ya le kai pere ko nga ku kure. Ma ros yer ku ko. Te foi vai sala. Oi sa. Au kama no sempo fa kai. Ko kere lo pe o la ngiri fanga ya ke e kere lo mu pula mo le mai fong ha le me be ha ke. Le ako ko ku me wa formu. Ja, va lo ma ku. Alright fam, so we're here at the cattle farm. Nelson's gonna help us out today. As you know, Nelson is so but he's already a student, but we're qualified. Oh, now we're qualified, yeah. So 3 more years to become a vet, but he's gonna help us out today to castrate or pop on some rubbers for the nuggets, the cow's nuggets, the bull's nuggets. Try to control the breeding inside the cattle farm. So yeah.
Halo. Halo. Kaya papa ko. Feia kamera speak. Ua, pe kasiar vai aso ga de dua yo pa uva. Ano sin ole ale me e pressure pool I le fai lagmang ole pa upole ngefi. Fual ke de desken. Pe kamera na lagi. Nang isi fo pa. Iya. Fai fa ngale. Le pant le. Ab ke de ke isi wo por ma singa le. Ya nga fo pa uva e kuai. Tau fai akit. Fa nga ba stability. Oh. Control aí, nunca mais é nome dele. É o que câmera? Na do. Vamos aí. É alwa wala ia pa. Vamos aí. Okay. Allora. Allora, come Maria. Aduh. Kaya nga bawal nila ko yan. Hindi nga bawal ako. Aduh. Nga ba nga ba mo fast kasi kaya. At sa mga ko may ate. Yes, na. Sisal me sa alali no. Elo iska COVID le kami ngi oh. Ay, COVID na yan nga ulit. Hindi APS sa mga ko Sa song ifan tangan nga iskan. Okay. Kailan ko para bit. Oh. Perfect. Oh. Mga di mo kimi pa. Cool kau sa. Iya sa. Aduh, masuk. Dia kuai umur ngaku kau sanga. Try and see if we can catch another one, and then we'll work our way now. Since it's take it slow, don't wanna surprise the cows or alert them, you know.
are about to head off now. Fortunately, we could only get one. The cows were a bit alerted, but Nelson has showed us how to do it. So hopefully next time we'll actually do it and get a feel of how it's done. But I think it was pretty good today. Pretty good turnout. And yeah, so we're probably going to head off. Maybe next time we'll do it again. But we've got the feel of how to flick the rubber on for them. Already now? Yeah, sorry. Here, masih face fa mang yang ka longal to di. Oh, sorry. We'll hand it over to Nelson and Funefeai. Yeah. Wala va foi kau kua ya Samoa ya ka longa mama te. Mo lia kule fa ma mo lia kule fa ma lo si kama wala ka ro kayau. Ngia ka longa. Ya. Alright guys, so yeah, again it's the Tour Samoa game. All the best to the boys. All right, fam, welcome back. We had to drop off Nelson back at home, but I just wanted to finish off the episode as well. Today was one of those episodes, it was such a blessing to have Nelson on the episode and on the channel as well for probably, I think, the first time. So Nelson is, I don't know if you guys have, if you guys saw it that I mentioned in the beginning during the episode. Nelson is currently undergoing training. I think it's a 5-year degree. I think it might be postgraduate, but he's becoming a vet and Samoa's very first vet. So he currently works as a paravet with the livestock, but now he's going to school, university in the Philippines, and becoming a vet. So today's episode with Nelson really opened up my eyes. He is probably one of the, if not the brightest farmer that I've ever talked to with regards to modern knowledge. So his experience in the Philippines has really helped me out today. And then you saw Fiaigoas there, we were discussing offline some of the things, how to better our livestock here in Samoa. So not only cattle farm, chicken, so not only cattle farming, but other livestock such as chicken, pigs, lamb as well. So we were going through a whole bunch of things that he's seen and been taught on and trained on in the Philippines, and could be of real use here in Samoa. And based on what I've learned from him today, man, it's really eye-opening. These are the kind of people you need in agriculture, because they come with a range of knowledge, and merging that traditional and the modern knowledge is really important. And this is the modern knowledge that he has. So he's very bright, and yeah, as I said, possibly the smartest farmer I've met so far, with regards to modern technology, modern solutions to modern problems that we're facing here in Samoa. There is, we did go cover into, today, offline again. Don't worry, there will be an episode coming, but some ways we can improve our farm, cattle farm, with regards to the feeding for the cows. So that's something I'm really looking forward to as well, to be implemented soon. And big ups to Nelson for helping us out. Me and Fiaigoas really enjoyed today's episode, and our time with Nelson. I think if I were to put a value on the information we learned today, it's probably in the $100,000 worth of value he shared with us today, and me and Fiaigoas really enjoyed it. So if you've enjoyed the content today, we hope to have Nelson again back on the channel again, also just to help us out, but also share that knowledge with you guys. So do stay tuned in the channel. You never know when we have guests on the show. But if you've enjoyed today's content, be sure to like, comment, subscribe, share our channel. I really do appreciate the support, and you guys have been a great
audience and been helping out the channel grow. So we're definitely going to sign off now. We'll definitely catch you on our next episode, guys. But until then, God bless, take care, stay safe. We'll see you guys soon.